नमस्ते, टेस्ट लेख यहाँहरूलाई सम्पूर्ण लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धर्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धर्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि। शास्त्रं भगवन् सदागतो हरहं सम्यक् सम्बुधो विद्याचरणसम्पन्नः सुगतो लोकविघ्नतरः पुरुषोत्तम सारथि शास्त्रदेवमनुष्याणां बुद्धो भगवान् श्रीजेन शक्यमुनि नमस्करोमि, पूजयामि, शरणं च गच्छामि। शास्त्रं भगवान् तथागतो अरहं सम्यक् सम्बुधो विद्याचरणसम्पन्नः सुगतो लोकविघ्नतरः पुरुषोत्तम सारथि शास्त्रदेवमनुष्याणां बुद्धो भगवान् श्रीजेन शक्यमुनि नमस्करोमि, पूजयामि, शरणं च गच्छामि। शास्त्रं भगवन् सदागतो अरहं सम्यक् सम्बुधो विद्याचरणसम्पन्नः सुगतो लोकविघ्नतरः पुरुषोत्तम सारथि शास्त्रदेवमनुष्याणां बुद्धो भगवान् श्रीजेन शक्यमुनि नमस्करोमि, पूजयामि, शरणं च गच्छामि। नमो सर्वजय आर्य अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्वो गम्भीरायं प्रज्ञापारमितायं चरयं चरमनो व्यावलोकयति स्म व्यञ्जस्कन्धस्तांश्च
स्वभावशून्यं पश्यति स्म इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतेव रूपं रूपना पृथक् शून्यता शून्यताय न पृथक् रूपं यत् रूपं स शून्यता या शून्यता तत् रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारा विज्ञानानि इह शरीपुत्र सर्वधर्मः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला नविमला नूना परिपूर्णा तस्मात् शरीपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कार न विज्ञानानि न चक्षुश्रोत्रघ्राण जीव कायमनंसि न रूप शब्द गन्ध रस स्पर्शव्य धर्मः न चक्षुर्दादुर्यवन मनोदादो न विद्या न विद्या न विद्याचायो न विद्याचायो यवन जरमरण न जरमरणछायो न दुःख समुदय निरोध मार्ग न जानम न प्रदीप्त्वं बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञापारमितमश्रित्य विहरति चित्तवर्ण सदेत्व तत्रस्तो विप्राय सति क्रन्दो निष्ठनिर्वाण त्र्यध्वाभ्यवस्थित सर्वभूत प्रज्ञापारमितमश्रित्य अनुत्तरं सम्यक् सम्बुधि मवे सम्बुधा तस्मात् जदव्य प्रज्ञापारमित महामन्त्रो महाविद्या मन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसममन्त्र सर्वदुःखप्रशमनमन्त्र सत्यममिथ्यत्वात् प्रज्ञापारमितया मुक्तो मंत्र तथ्यथा गदे गदे पारगते पारसंगते बोधे स्वाहा तथ्यथा गदे गदे पारगते पारसंगते बोधे स्वाहा तथ्यथा गदे गदे पारगते पारसंगते बोधे स्वाहा इति प्रज्ञापारमित हृदय सूत्रं समाप्तम् सर्वपापस्य कारणं कुशलस्योपसम्पदा स्वचित्तपर्यवदानम् एतत् बुधानं शासनं तर्कातिमीरं दीपो माया वश्याय बुधबुधं स्वप्नं च विद्युतभ्रं च एवं द्रष्टव्या संस्कृतम् अनेन पुण्येन तु सर्वादर्शितमाप्यनिर्जित्य चोदोषविद्विष जररुजा मृत्यो महुर्मि सङ्कुला समुदरेरं भवसागर जगत भवतु धन्यवाद।
आजको लागि यति नै। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।